bà số đây là tàu khía ngày ní đá nhưng mình vừa cái làm nhà tàu khía pi rồi biết install SSH đầm bay remote desktop hay nồng PowerShell Windows step 1 dương mình dương trời tự đăng tha ở sudo apt bỏ dương trời ban update hay nồng upgrade step 2 install SSH từ lên nồng package hay nồng open SSH server sudo apt install open SSH server và step 3 enable SSH nâng đầm bay ai vía không ca tập về đại dương từ lại SSH nâng hái dương nâng thưa ca remote desktop đợt tây viên nâng nghi xua chiếm hai bữa tọt máu sudo system control enable chạm dương đặt vía bữa tọt máu now SSH hay step 4 SSH system 1 hay status SSH nâng ai bà hai bữa tọt máu dương nâng thưa ca check stat tầng ọc nía bà ở Việt Nam sinh bà cho người Việt đừng nào ca sinh tới bà tọt máu kê xua hồ username dương đặt mua dương mất bà hai password mùi bị bầy bạn chăm tích bà tọt máu vì nâng load on pi welcome Ubuntu bà tọt máu vì nâng bật tranh version bảo dương document vì success hai không ca login nâng bạn hay tọt máu dương check clear screen bạn CLEA bạn bà hai tọt máu dương vừa ca shutdown now bên máu bạn shutdown now ok chẳng dương trời ca bật vía sấn bà hai bật to máu nhôm năng prevent net of near on pi snapshot đôi đồ ho thay cho anh ấy cứ chỉ file backup á pi bay mong cái lòng folder năng nhôm backup vì hai giờ nó đại dương đại mua là hai đại nhôm ban backup vì nó cứ đợi xa tờ p đại dương vừa cây muối hay via order so đến via rơi chẳng á chẳng dân tra ca snapshot via bà chẳng bởi dân tra ca snapshot với dân thực dân cho mạng đam via máu hay dân chụp thầy hay tóm dân đặt mua dân á mua ấy của bà này dân cho ok màu bà anh nó cứ chia ca print này tạo khía pi rồi biết snapshot bà chẳng dân nâng thưa ca backup bia chẳng đại dương đã mua username và password vì chẳng á tập về đại dương ban backup bia đời pra snapshot nắng đời sai mà nhung ban shutdown now ấy nắng cứ về đại dương ban tờ là Ubuntu server nó không virtual box nắng cứ via ban chột chạy hỏi bà chẳng bữa cạnh đấy thay bởi dương error ấy mùi chẳng dương thời ca trong cho project nó một đồng tí dương thở bịa thá restore bà này tạo khía chẳng dương nâng thưa ca install vì một đồng start vì một đồng tiết sorry này tạo khía bà start vì máu ở Việt Đà xong máu bà tỏ máu Việt Đà hay vì rerun này chẳng tới Việt trang vì bình tích bà tỏ máu vì xua dương thay dương login Ubuntu nó đây prepare username trong dương đại móc liền string và bạn trong một đồng tiết và tập về đây dương man login via hỏi dương nhung xung và hai nhà đó clear vì lựa việc clear mà đồng tiết của vì mình error attempting và chẳng đầm bay ta lại install rồi có install SSH nâng dương thử sudo và sudo app update và hãy chẳng vì tìm password bảo dương bị username nâng chẳng dương đã mắc mùi bị bay ok trong vì update hỏi bạn
បាទអ្នកទាំងអស់គ្នាទៅពេលដែលយើងបាន update sudo update នឹងហើយយើងធ្វើការចុច sudo បាទ sudo apt បាទអ្នកទាំងអស់គ្នា install ហើយបន្តមកយើងត្រូវ open open SSH បាទ check keyword ឲ្យខ្លាំងមែនតើអ្នកនរគ្នាកុំឲ្យវា error បាទអញ្ចឹងយើងដាក់ឲ្យស្រួលបួមកបាទ open SSH server អញ្ចឹងsudo apt install ហើយ open SSH server អញ្ចឹងយើងចុច enter វាមកបាទអ្នកនរគ្នាបាទហើយបន្តមកយើង clear វាចោលមកបាទអូខេបាទទៅពេលដែលយើងធ្វើការ install sudo នឹងហើយយើងត្រូវការ open វាអញ្ចឹងយើងដាក់មកSSH ហ្នឹងហើយយើងដាក់ system បាទ ctl control ហើយតមកយើងដាក់ enable បាទ enable ចុចនេះមក now ហើយតមក SSH បាទអញ្ចឹងយើងដាក់មកបាទ synchronize បាទចឹងយើងត្រូវ check system system របស់ sudo ហ្នឹងបាទហើយបន្តមកយើងចុចវាមក check system របស់វាហ្នឹងយើងដាក់ sudo system sorry ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺ be careful ខ្លាំងមែនតើតាក់ទងជាមួយនឹង keyword ដែលពេលដែលយើងបានវាយវាហ្នឹងបាទចឹងយើង check keyword ត្រូវការ check keyword ឲ្យល្អខ្លាំងមែនតើបាទចឹងយើងដាក់មក sudo system ctl sorry .clear ហើយបន្តមកគឺ status បាទ status ssh បាទហើយយើង enter វាមកបាទអញ្ចឹងវានឹងធ្វើវា active ហើយវា running ហើយវា enable អញ្ចឹងវាចេញពណ៌បេតុងអីចឹងមានន័យថាទៅពេលដែលយើងបាន install វាហើយយើង check reroute តាក់ទងជាមួយនឹង system ដោយប្រើប្រាស់ sudo system status របស់ SSH ហ្នឹងចាឥឡូវទៅពេលដែលយើង open វាមកហើយយើង check status របស់ SSH ហ្នឹងដោយប្រើប្រាស់ sudo ហ្នឹងទៅពេលយើង enter វាហើយគឺវា active ហើយអញ្ចឹង active យើងឃើញគឺថាវាចេញពណ៌បៃតងទៅពេលចេញពណ៌បៃតងបានន័យថាវាដំណើរការបានជោគជ័យហើយបាទទៅពេលអញ្ចឹងហើយយើងត្រូវ allow ជាមួយនឹង user ដទៃទៀតក្នុងការប្រើប្រាស់ឬក៏ remote control ដោយប្រើប្រាស់ sudo បាទអញ្ចឹងយើងវាយ sudo មក system ctl បាទ .clear ហើយបន្តមក ufw បាទហើយបន្តមក allowed បាទអញ្ចឹងយើង check keyword ខ្លាំងមែនទែនបាទកុំឲ្យវា error បាទហើយបន្តមកគឺ SSH បាទអញ្ចឹងយើង keyword វា error ហើយបាទអញ្ចឹងយើងត្រូវមើលឲ្យស្រួលបួសបាទអញ្ចឹងទៅពេលដែលយើងឃើញវា unknown អញ្ចឹងយើង clear វាម្ដងទៀតមកហើយយើងទៅសេម្ដងទៀតបាទអញ្ចឹងយើងប្រើ sudo បញ្ជាក់អ្នកទាំងអស់គ្នាម្ដងទៀតគឺ keyword ទៅពេលដែលយើងបានវាយវាហ្នឹងគឺយើងត្រូវមើលឲ្យច្បាស់លាស់កុំឲ្យវាយខុសទៅពេលដែលការវាយខុសទៅឃើញវាលោតកំហមកអញ្ចឹងមានន័យថាមិញហ្នឹងគឺករណីថា unknown ទេដោយសារតែវាអត់ទាន់ស្គាល់ដែលខ្ញុំមិញច្រឡំប្រើប្រាស់ system control បាទតាមពិតគឺយើងប្រើតែ sudo ហើយជាមួយនឹង ufl allowed ហើយនឹង ssh នឹងទេបាទអ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងយើងចុច enter មកបាទអ្នកទាំងអស់គ្នាបន្ទាប់មកវាឃើញហើយគឺថា rule វាបាន update ទៅ version 6 អញ្ចឹងមានន័យថាវា update បានដំណើរការហើយបាទបន្ទាប់មកគឺយើងត្រូវការ check IP address អញ្ចឹង IP ហ្នឹងគឺយើងដាក់មក IP A អញ្ចឹងវានឹងឃើញ IP address របស់យើងហើយបាទទៅពេលដែលយើងបានឃើញ IP address របស់យើងហើយយើងសាកចូលនៅក្នុង PowerShell របស់យើងមកបាទsorry តែមកយើងឃើញ PowerShell ហ្នឹងអ
chẳng nó cái lại đi tập về cái lại nâng dương thời ca quay tại to bằng IP address bao dương nó cái lại nè cứ cái lại chụp nè tao khía khơi nhớ cứ rồi cao pí chơi rồi hông bẫy chơi muối chơi hạ sập bà chẳng dân trời ca quay IP address bao dương chỗ nó không Windows Power Shell nâng anh bà nè tao khía chẳng nhung mấy hiện short khắc mình tịt đá chẳng ai nè tao khía vô chẳng anh ấy cứ ping để nhung ban đã nâng cứ IP address để dân ban xu họ nó không ở VirtualBox nâng bà cứ rồi cao pí chơi rồi hông bẫy chơi muối chơi hạ sập bà nó không Power Shell á bàต่อมาយើងវាយវាចូលនៅក្នុង PowerShell ហ្នឹងគឺឃើញហើយគឺវាបាន activate completely ហើយបាទគឺនៅកន្លែងនេះបាទអញ្ចឹងគឺ status ហ្នឹងហើយ IP address ហ្នឹង packet គឺលេខ4 receive លេខ4 loss អីអញ្ចឹងទៅបាទអញ្ចឹងបានន័យថាវាដំណើរការដោយជោគជ័យហើយបាទអ្នកទាំងអស់គ្នាបន្តមកខ្ញុំនឹងបញ្យល់អ្នកទាំងអស់គ្នាពីរបៀបនៅកន្លែងនេះអញ្ចឹងទៅពេលយើងវាយ ping ហើយ locate ហើយបាទអញ្ចឹងមកគឺវា activate ហើយបាទតោះមកយើងសួរ SSH បាទអញ្ចឹងយើងវាយ SSH តោះមកដក clear ឈ្មោះ username ហើយ add នឹងមកហើយយើងវាយ IP address របស់យើងបាទទៅពេលនៅ PowerShell នេះខ្ញុំនឹងបង្រៀនបន្តិចតាមអ្វីដែលខ្ញុំបានគិតនឹកឃើញណាអញ្ចឹងគឺ the authenticate host គឺ can be established បាទនេះប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងទៅ key print is fingerprint is ប៉ុណ្នេះអញ្ចឹងទៅ the key is not known by any other name អញ្ចឹងទៅពេលបន្តមកគេសួរយើងថា are you sure you want to continue this connection តោះមកយើងដាក់ yes មកអញ្ចឹងមកគឺវាដំណើរការបានជោគជ័យគឺគេសួរយើងពី password បាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺ warning permanently add tit 192.168.1.50 បាទ the list of the known host បាទអញ្ចឹងយើងវាយ password យើងមកគឺ1 2 3បាទអញ្ចឹងគឺវាដំណើរការហើយគឺវា welcome យើងបាទបញ្ជាក់ម្ដងទៀតនៅកន្លែងនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាទៅពេលដែលឃើញកន្លែង warning ហ្នឹងគឺយើងកុំភ័យអីកន្លែងហ្នឹងតាមអ្វីដែលខ្ញុំបាននឹកឃើញអ្វីដែលខ្ញុំបាន research មិញហ្នឹងទៅសេមិញហ្នឹងគឺគេសួរយើងថាតើយើងគួរតែបន្ត connection ទៀតអត់តាក់ទងនឹង IP address នេះនៅក្នុងនេះបាទយើងឃើញហើយបាទអញ្ចឹងយើងចុច yes វាមកវាគាត់ warning យើងទេ permanently add នៅ address IP address របស់យើងហ្នឹងណាបាទគឺ SSH running by VirtualBox ហ្នឹងបាទទៅពេលអញ្ចឹងយើងដាក់ password ហើយក៏វា welcome to Ubuntu 24.0403 បាទនៅកន្លែងហ្នឹងឯងបាទអញ្ចឹងវាដំណើរការបានជោគជ័យហើយ system restart require បាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះខ្ញុំសុំ clear វាម្ដងទៀតបាទ clear វាសិនមកហើយយើងសួរថា who am I បាទចឹងមកអញ្ចឹងវាប្រាប់ឲ្យថាយើងឈ្មោះយើងចឹងមកហើយបន្តមកយើងទៅមើលនឹង PWD ម្ដងបាទអញ្ចឹង/home/ លៀងស្រេងបាទត្រូវហើយបាទទៅពេលយើងឃើញ interface ចឹងយើងសាកសួរមើលយើងសាកសួរនៅក្នុង PowerShell របស់យើងមើលអញ្ចឹងយើងដាក់មកដាក់យើងវាយកន្លែងនេះមកដាក់ clear បាទបន្តមកយើងសួរវាថា who am I បាទយើងវាយចឹងមកបាទយើងឈ្មោះយើងឯងចេញមកហើយចេញឈ្មោះខ្ញុំមកហើយបាទអញ្ចឹងយើងដាក់ PWD /home/ លៀងស្រេងបាទអញ្ចឹងបានន័យថាវាដំណើរការបានជោគជ័យហើយបាទអ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងការងាររបស់ពួកយើងគឺបានចប់សពគ្រប់ហើយអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលបានចំណាយពេលវេលាតាមដានទស្សនាវីដេអូនេះពីរបៀបinstall ហើយនឹង open SSH នឹងបាទអញ្ចឹងយើងឃើញហើយគឺថា interface របស់ PowerShell Windows Shell បាទ Windows PowerShell បាទឬក៏អាចហៅបានថា terminal គឺក្នុងម៉ាស៊ីនពិតគឺវាបានដំណើរការដោយជោគជ័យហើយបាទអញ្ចឹងអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលបានចំណាយពេលវេលាតាមដានទស្សនាវីដេអូនេះតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់សូមអរគុណ